pulang kamu lebih baik orang tuh kalau dato mewah tinggalin pulang kubur gitu mana mana jika tiang istri nago di jalan nak pulang naon didinya siga keujut cicing baik didinya baik aja punya kontak di parangan jika sekitar kunaon didinya jangan bingung tinggal di tungkal tunggu jangan bingung kunaon galau gitu tegal kalau biasa we biasa tapi sih ya galau sedikit ya mengirim surat pada saya teh harian wae aduh ya orang menjaga teh harinya tapi dengan baper terus nembak mengirim surat teh kemana ini surat ayolah tadi mesti baca bahaya tuh ngirim surat mah dibaca mana mah suratnya baca susah bukan bogoh mah tarima we sahan bogoh nyata lagi di kamar di suratnya tadi teh iya sanggup ya tapi udah mesti baca sih kita sama gitu karena teh kon bayalah aturan sekelas lah mami meja kewe jadinya dasar spikut dari tiris ulang raman enakeun tapi emang paatna bari naon ulang bari enakeun naon artinya oh bari inspirasi dia guys bari cimogo bari mutu naon lagi ulang tuh pasti aya solusi teh intinya solusi naon gitu di BC bari mutu naon naon bari oh naon jadi diulang di BC naon lah kita ulang tuh bisa ngomong naon pikiran itu baru naon itu kira naon kita
tahu.